dam ha mo khong ti ko lang nga jing ni ko le ni ru khong pang thar rak ngai ti ding in kan som chan ha mai mu thabo si so copy in yangon lei a akal mi chin pa pa khat atlaw ching ram palawa pen yang chang kwa mi mang kang thalin kum heria chu so copy in yangon copy lei pan in akal pa a atlaw tia thai si alwan chia september ni hlei sari ha khan mang kang thalin chu magweram than so copy in yangon copy lei pan in akal I kan pe tlai kholaw nak ni riat asit chang tia yang chang khua to chumi ni an chim mang kang thalin a hu mi nan uma chun atang lei phone number a hin nan kan pe tlai ngak lai kan in nol ha tia ang lang ter pe tlai ngak phone number 098914500031 Mizoram champhai peng a mimaram mi nu pakhat le to chung ha sin in rithai si tam ngai an klai Mizoram rampul champhai peng kom chung a phungning lo in rithai si alu pi tu mimaram mi nu pakhatal in kol chung mi pathum na klom lo chu champhai peng kom palik mi alon sia sitin ba kulan hi a khan an klai ma tia thai si champhai peng kom zo ka thar in Azo copy lay a akal mi text khachu palik ni seplat na puntua I chil ram falam pen tol chung mi pi ngun nei moisin in chapia bom pasha chung a chia mi rithai si bing rang gram zala dai kwa an khai tia Mizoram tol chung thanzap na ni an lang ter chubon tok chian in September gulat mizong a champhai pen kom palik le asam rifle ha ni Zaukathar kupok a chekdat ngak antua I chapia bom zale kul chung a chia mi rithai si bing rang gram pakhat an klai tia thai si rithai si bing rang he tlai mi na chu champhai pengkom zokang khwa mi malsom kim I zarzo sanga le Joseph lalman sanga na an si I an klai mi rithai si adilak phone a rupi sing somni pakhat thongsom thum thongkhat man tuk asi tia an lang ter an tlai mi ha chu rithai si an pu mi zo in thongkum sha in kun kulpin a India rupi singkhat in singhi tiang liam tar an salai tia thai si min champeng talo khopi ka do na ka SSPC le pusoti pali an hi methal zun khat an la mandali ram than min champeng Talo copy in cycle he arak chuak ni SSPC ral kap le pusoti po chu to chung shem tai phu ni an ka khatsa a minung pali an thi I methal zun khat an la kong MGN somthum nga guarilla force in lutlai asimi Honoi mai ni achim alwan cha September kolam hi jinglei swimel lam paruk le somga tluka khan min champeng talo copy in Aneng kwalay a cycle he a chuak ni SSPC ral kable pusoti polchu tol chung sham tai phu ni rakbo in anka na tia thai si chukado nak chung a SSPC ral ka panhi le pusoti panhi anthi I G3 mai thajun khat le 7.62 kon fang somli nga anglak chupian a ka pasa pukul chung in ralboi pakhat ni liam ma tuar tia thai si Kapni kaula kada liao a jalo kopi le min chiang kopi in tha zang zare kul thuk ral bom anrak phan than I kada na chua than cha a to chung sham tai phu in ral ka pakhat ni ramle mi phuncha a anun nak ape tia MGN somthum la guarilla force in lutlai asin mi konoi mai ni achim SSPC sin a thonga pe tu pasana tom lo dian ali ni an tlai na Tau Army PSLF DN Aleni Anhum Hakmi Tau Meli Tibo Peng A SSPC Ral Kapni Antami Na Oklo Mirung Le Kotlong Mi Bantuk in Aum Tar I SSPC Ral Kapsin A Thonga Pe Tu Minung Kashana Klom Lau Chu Taung Palik Ni Antlai Na Kong DN Aleni Anthan Min Lang Ter Adu Lau Mi Tibo Peng Chung I A Mi Palik Tuambo Ngay Tu Pakhat Ni Hotel Pungki Siang In Li Lungshit Mi Bunchu Chaklat Na Kanto Liao A
atu bantuk in kan tlai ha hi asi tia achim SSPC ral kapul chu PSLF DNLA humhak mi khopi lak thanding in timlap na kan ngai I la show khopi in chau mi ti bo lei a SSPC ral kap tampi an tha na kong an tlai mi na ni an chim SSPC ral kap khong pe tu pol chu khol tlong mi rum mo to kha tu le oklo bantuk in ani umtar na I chawme le tibo khopi a an raklu tia tian aleni September kulanga a anthan thongpe tu na ni TNLA ral ka plaza sham nam chunglai ka daw nak le SSPC ral ka foizang pe in an lu khonak ding lampol chu BP in ang that I SSPC ral kap sin a thongan pe na tia phai si Trang palik na ni SSPC ral kap thong pe tu po chu an tlai khu nak ding a wal chung mi zong swimelan kulali chung bian thai na I chu chung in minung som thum leng chu an tha chang ha na in adang lung shin mi chu pe zul in an shan ri na tia palik ni an chim Openg a SSPC ni tol chung mi pathum na klom lo an tha na adang panga an tlai na magweram chan popeng chung a ralam sial mi SSPC ral kap ni tol chung mi pathum na klom lo an tlai na nu a an tha na I adang panga an kalpi na kong tol chung mi ni an chim September kulali a khan popeng chung pinlang khwa chu ka pa sa kulali in Dalam sial mi SSPC ral gap tha zang zat mi shong ni an lu no I shem du pau in an tha chu pian a pau chang khwa a to chung mi pan hi le pian lang khwa a to chung mi pathum an di lak fon mi no banga an tlai na I chaklat na un to ha tia thai si dalam sial mi SSPC ral gap ni to chung mi pathum shong an tlai na nu a an tha I adang panga an kalpi na Supin a pinlang kutsung tual chung mi umnak in an lu no I sui tangka le tilman sung pol du pau in an fil kong thai si chuban tuk tiam in popeng chung a SSPC ral kap ni aluan chia September kulan ni a khan wain chual ral tuk na ban long pakhat in bomlong som thum an khap tia thai si SSPC ni Yangon pilam pile Salim penha a kwaltong mi minaw tay ni an tlai na Paguram chan Yangon pilam pi a Yangon in arak shok mi kwaltong express bus a SSPC ral kap ni minaw pasawikal in kwalchong mi Papua an tlai na kong kwaltong mi li kwalchong mi ni an chim aluan chia sa timor ni heweta khan Yangon pilam pi opo peng Layu kong lampi aton nakmin a Yangon in arak swak mi Kwaltong Express Pachu SSPC ral kap ni chiklat mak an tua I kwalchong mi minaw pasawri an tlai na tia thai si chupian a chu ni tiam jing lay swimia lam pawriat loka khan kawe su khwa a kwalchong mi panhi song an tlai than ha an tlai mi na di lak hi khoi ka puna da an kalpi ha di mi kan khat choma na in kan thai khau lo tia Sungkar na ni an chim Suban tuk chiam in aluan chia September kulali jingay swimia lang poruk tuka khan magweram chan salim kopi lapang kalampi a chan nakon a nan thai tu win express patsung a SSPC ral kap ni minaw pathum an tlai than ha tia tual chungi pakhat ni a chim UPDF chungtal pakhatal in solpod ni na minung baruk chu kabo khwa pyu sothi sakhan a ane up Sagayram chan yu peng mi piral ka PDF chungtal pakhatal in anshan mi na solpod ni minung baruk chu aluan chia September kulan ni a khan kambalu peng kabo khwa pyu sothi sakhan a ane up tia khora naksham pi mi stream yu paka pha chungtal pakhat asimi Comrade auto win hi may thao kon fang fiu hi zuara pan ruang a chan kar lak chung an shan ni a si I adang panga na song hi yu so thi he pe kai na kan ngay tia lung shin in an shan mi na an si tia yu peng pa ka pa in an lutlai pakhat ni chim hin ta chi ka daw na kan kal kar lak a Comrade auto win ni may thao kon fang tampi a fiu I arak swar Churuang a chan kar lak chung arian in kan mo daw I kan shan tia at chim cha
Alwantia September kulan ni a khan hundang I ka dok na kan kau pikar a komrek ang tuwin ni ashweta I motivaral a ummi ka bo khwa pi soti sakhat a an kau pi ha komrek ang tuwin long hi ral kap si I adang minung panga hi chu pi soti he pe klai na an ngai ruang a kan klai mi ha an si tia achim azam ni chim a kan balu pen ka bo khwa mi pakhat le champion kwami pakhat anital an khwa a sham sham in wal ka ba lutar an tik tha ruang a an zam ni an si atang mi dang ha som yi u khopi SSPC ral ka ke nei niam te in pe tlai na ngai mi an sim ha I sham sham in ral ka ba lutar an tik tha ruang a azam ni an si tia an lang ter ke ko khopi ka do na ka memor lei in ka mi shangan Thailand ram a tla in poke na achwa September kulalia khan karan ram ko nyawadi khopi thlang lei le ke ko khopi a kapni kar fa ngai in ka do na achwa I memor ram lei in an ka mi shangan chu Thailand ram a tla in poke na achwa tia thai si khoi ka lei in ka mi asi ti zong thai kho lo mi shangan chu Thailand ram chung a tla in poke na achuak na in athi mi le hliam ma tur mi anim sholo tia Thailand ram ri thong zap na asimi AEC news ni alang der khoi ka lei in ka mi asiti song thai kho aselo na in Thailand ral kap ni sham sham in no ngai nak la tu SSPC ral kap sin a du lo nak cha an kwat na tia thai si member ram lei a kapni kar ka do na ka fa ruang a Thailand ral kap ni ram ri chu swime lam kula li chung an vien tia an chim alwan chia September kula thum in leke ko khopi a kapni kar fa ngai in ka do na achua SSPC ral kap ni sham sham in ral kap I an lu tar mi na pol chu rithai si an pe pa I ral mai a an kal tar ha ruang a achi mi le kem ha tor mi tampi an tia thai si Malaysia ram a phungning lo in alut mi member ram mi tel in ramdang mi zaruk somruk ni an tlai than ha Malaysia ram singnan go ram pul kalang khoti palau ida a Malaysia no ngai tu thani member ram mi som thum ruk tel in phungning lo in alut mi ramdang mi zaruk somruk ni an tlai ha I Nepal ram mi pakhat chu azam nak a in the chung in atla I anun nak aliam tia Malaysia thongzap nak ni amlak ter alwan chia September kulali za swimil lam pakwala chiu in zing lei hlei di le chiu tiang Malaysia no ngai tu na ni mi nung thong khal za le som thum hu chipat na kum to na I kum hei ruk in kum som ret kar lap asim mi bazar ruk som mi thum le no hei kwa an tlai na tia thai si tlai atong mi ramdang mi ha chu Indonesia ram mi Bangladesh rammi, Myanmar rammi, Pakistan rammi, Nepal rammi le India rammi ha an si tia an lak ter Malaysia ram I ramdang mi an pambik na hun asimi in khan hotel se zung le Rodor ti bantuk a Malaysia no ngai tu ni lut mo in saklat na an tua tia thai si tlaya tong mi phongning lo in alut mi ha chu thong an thlak ha I thong in an chua nu a Malaysia chawza ni an chua ke nak ram a an ko chan ha tia Malaysia thongzap nak ni an lang ter chuban tuk chiam in September kulali a khan Thailand ram Kanchanaburi pengkom zong a phongning lo in alut mi maram mi kal ha chu Thailand lo nei tu ni an tlai ha tia thai si lungmali post tha zang akan pe I kan thong chim angai tu nin di lak chung a kani lom tuk shing shan thai jing lei a thopang thar hi kani tong than ha lai